I evo, u ovom paketu, ta-na-na-na! I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Evo, dobar dan, želim prvo ovim mojim pratiteljima, naravno želim i ovima svima koji ste prvi put uz mene. I evo, kao što možete vidjeti, lijepo sunčano vrijeme, malo vjetar dula ili puše, ali nema veze. Danas imamo na testu 3 metal detektora. Mislio sam za svakoga posebno da napravim po jedan video, da ne bi bilo sad tu nekih nesuglasica između određenih ljudi. Kao ovi je bolji, ovaj nije bolji. Ne želim da kažem koji je bolji, vi sami procijenite. I upravo imamo jednog specijalnog gosta, a koji je bio u proteklim videima s nama. Moram da se javim na telefon. Halo. Upravo se nalazimo na rijeci Meži u Sloveniji. Ja sam izabrao baš ovu lokaciju iz razloga zato što sam jedne od najboljih nalaza našao na ovoj svojoj lokaciji. Da skratimo priču, ovdje iza mene imamo 3 metal detektora. Jedan moj životni san se ispunio, da imam detektor baš koji poželim i evo sad upravo taj detektor je stigao. Ja sam jedan od prvih balkanskih vlogera ili youtubera ili detektoraša koji će da uradi recenziju na ovaj detektor. Evo ovdje imamo Nokta Legend 2. Nokta Legend je moj stari detektor, moj prvi metal detektor višeg ranga i čim je izašao ja sam odlučio da ga nabavim i sa njim sam imao stvarno uspješne nalaze kao i sa Simplexom, samo što sa Nokta Legend je bilo dosta manje smeća. Oni su taj Nokta Legend sa svim preporukama potrošača, to jest kupaca, unaprijedili i nadogradili te neke sitnice koje su falile na ovom starom metal detektoru, pa ćemo mi da uporedimo stari Legend i novi Legend, to jest Legend 2. Otvorit ćemo, sad ćemo da uradimo unpacking ili unboxing i da pokažemo šta se nalazi u ovom paketu. Ovdje možemo da vidimo sam natpis More powerful, lighter i easy to use. To znači da je dosta veća baterija ugrađena u njega i dosta je olakšan detektor. Detektor je lagan kao pero, težak je svega 1,2 kg. Naravno, tu su multifrekvencije, sve je skoro isto kao na onom starom detektoru, samo te neke stvari, te neke sitnice koje su falile su unaprijeđene. Ovaj metal detektor je trenutno na tržištu i možete da ga nađete na prodavnici Nomadis, www.nomadis.si ili na www.nomadis.hr, kao i ostale sve vrste ostalih metal detektora. Mi ćemo evo da krenemo polako sa unboxingom Nokta Legenda. Nokta Legend dolazi u ovoj svojoj kutiji klasičnoj. Karton je dosta tvrd. Trudim se da ne pocijepamo nešto. I evo, u ovom paketu ta-na-na-na se nalazi Nokta Legend 2. San svakog detektoraša. Ovdje na prvu mogu da vidim jednu veoma laganu kao pero karbonsku palicu. To je ona donja koja ima naravno još jednu koju se izvuče dole ispod. Teško mi je sad ovako dok držim kutiju, ali nije bitno. Ja ću sada postaviti kameru tako da možete vi sve to da vidite. I evo narode, sada ćemo da otpakujemo ovu Legendu, da oslobodimo zvijer, tako reći. Ovdje imamo prvu karbonsku palicu, to jest 2 karbonske palice do sonde koja se nalazi i urađena je od karbona, to jest obje su urađene od karbona. Dosta je lagano, ovo je stvarno kao pero. Tu se nalazi znači ova karbonska palica. Nakon toga imamo ovdje kabel za punjenje, imamo ovaj šaraf koji se pričvršćuje i gumice s kojim se pričvršćuje sonda ili sonde.
jer u paketu ovome dolaze dvije sonde, velika i mala. Evo pogledajte, ovako izgleda ti šarafići. I naravno ovdje se nalazi uputstvo za upotrebu. Ovako to izgleda i ovdje naravno imate, ovdje Nokta daje uz svaki svoj paket ovaj kodeks ponašanja metal detektoraša, što znači zabranjen ulaz na posjed tuđi bez dozvole, treba da se zakrpe sve rupe, nakon kopanja smeće da se baci u kantu i naravno poštujte život prirode i zaštitite okolinu. Ovdje imamo Bluetooth slušalice, znači kao klasične Bluetooth slušalice koje su bile i uz Nokta Legend ovaj stari, znači od prvog dana koji se počele da proizvode, znači ista tehnologija je i u ovim slušalicama. Low latency su, znači bez kašnjenja, dosta dobro zatvaraju uši. Ja te iste slušalice koristim i dok ih nisam koristio nalazio sam dosta dobre stvari, ali sada kad ih koristim u zadnje vrijeme dosta više predmeta čujem u zemlji nego prije što sam čuo. Ovdje se nalazi naslonjač za lakat ili za ruku od Nokte. Evo prije su bili Nokta Makro, evo sada je Nokta i Nokta je dala svoj logo na ovaj tu naslonjač sa obje strane. Naravno reklama. Svaka čast, dosta lagana plastika, pa je recimo dosta da je kvalitetna. Evo, ovako izgleda najnoviji Nokta Legend. Kao što možete da vidite, displej je dosta veći nego kod onog metal detektora staroga. Stvarno prelijepo izgleda i ovako u ruci. Prelijepo stvarno i dosta je veliko. Onda tipke su ofarbane za razliku od onog prije. Evo ja ću tu da postavim ovaj stari, da možete da vidite neku tu razliku od prilike kako je to prije izgledalo i kako to izgleda sada. Znači ovaj stari metal detektor je konzola ista, baterija je unutra veća, tako piše bar, i tipke su ofarbane dok na onome starom detektoru nisu. Dosta dobra stvar od Nokte. I naravno na ovom displeju se nalazi još jedna karbonska palica sa ovim dodatkom ovdje gore, znači na koji se pričvrsti onaj naslonjač za lakat. Ja evo sad trenutno imam jednog gosta na kanalu koji dugo nije bio s nama. Želim da pozdravite mog dobrog prijatelja Halila. Halil je naravno gostovao u svim našim proteklim videima. Prije njegove povrede na radu je imao polomljene noge, gdje mu je 6 tona palo na noge. I evo ga upravo dolazi. A gdje si gazda? Evo gazde. Gdje si gazda? Šta imaš? Evo dobro, ti. Hajde malo snimamo. Baš nisi zadugo snimao, jebote. Ljudi te poželili, svi pitaju gdje je Rundo, kad će Rundo? Da te pecam snime. Ja, pecam. Testiram neke detektore, najnovije. To su mašine, razumiješ? I ovo nije više runje. Razumiješ? Ovo su mašine. Vadi ga. Ovo je sonda. Ovo je sonda. Klasična sonda. Takvu istu imam ja. Mislim, nije ista, slična je. Taka. Na ovom starom metal detektoru. Znači, tu ćemo sondu poslije da pričvrstimo na metal detektor. A ovo je mala sondica koja služi za tačnije ili preciznije lociranje meta. I ako želite malo pliće da idete samo tačnije, znači da vidi kovanice i tako te stvari. To je što se tiče sondi. Znači dvije su sonde u paketu, Bluetooth slušalice,
2 karbonske palice i naslonjač za ruku. Naravno tu je i punjač za metal detektor. Hajde sad da mi sklopimo ta metal detektor, hoćeš znati? Ovdje ću ga znati, čekaj, znači je, ovo nije Sveto pismo. Ovo ide dol. Karbonska palca, polako, easy. Vidiš kako su ljudi, oni su ovdje nacrtali, vidiš, ovdje ima crvena linija, ta crvena linija mora da uđe u ovu. Ljudi sve nacrtali, evo je. Mi ćemo da namontiramo ovu veću sondu, klasičnu, na ovu karbonsku palcu. Prije toga nam trebaju gumice. Nisam. Pa eto, pozdravi pratitelje Raju, evo ga, došao je. Pozdrav ljudi. Panovi što mi se kaj rekao. Panovi. Svi ste govorili gdje je Halil, gdje je Rundo, evo Rundo, došao. Sad ovdje imamo 2 gumice. To jest imamo šarafiće koji drže to sve. I imamo 4 gumice. Za svaku sondu po 2 gumice. I evo, nakon što smo pričvrstili sondu za karbonsku donju palicu, odlijepimo ovaj ježić, uzmemo kabel i namotamo, znači, oko karbonske palice. Kabel mora biti namotan da ne bi pravio smetnje. Ukoliko je labav i ukoliko vam ovo radi kabel, može da vam pravi smetnje u toku detektora. Evo, sad kad imamo to pričvršćeno, sad nam preostaje ovaj naslonjač za lakat ili za ruku. On je naravno podesiv po visini. Ovdje imate ovaj za zaključavanje. Mi ćemo ga ostaviti na ovoj gore zadnjoj. Detektor je prelagan. U odnosu na ovaj moj stari, stvarno je, ovo je pero. Palice su dosta duge, dovoljno su duge. Jedino malo ova donja karbonska malo hod ima, malo bi morali ovo da dotegnemo. I evo, to je bilo to, svaka čast, pohvala za proizvođača koji se sjetio da napravi ovaj šaraf za dotezanje. I naravno na ovom gornjem dijelu, jer na ovoj staroj, ove gumice koje su unutra bile, koje bi u stvari trebale da drže ovu palicu, one su izližu se s vremenom i dotraju i naravno onda palica hoda gore dole. To je to što se tiče detektora, možemo da ga upalimo. Prvo paljenje, evo ovdje imate gore verziju i evo, zvijer je oslobođena. Ja sad ne znam koliko se vidi to na kameri. Probat ću ovako dole, malo doborim. Ovdje imate taj display, tu su postavke. Osjetljivost ćemo dati na nekih 25. Ili ajde idemo do kraja. Osjetljivost na Park Mode M2. To je to, ja bi sve ostavio ovako kako jeste. Pa hajde da probamo. I evo, sad imamo ovdje metar. Ovdje imamo 4-5 rupa. Svaka je veća od prethodne i ovdje ćemo da pokažemo koliko je koja duboka. Prva rupa, to je dubina prve rupe, je nekih 10 cm. Znači pijeska ili pjeskovitog ovog terena koji je voda nanosila. Druga rupa, evo, 15-16 cm. Sad nije to ništa tačno u centimetar, ali eto približno da vidite koliko ide duboko. Ovdje, ova treća rupa je na nekih 23 cm. Dobra 23 cm. Ovdje ova četvrta je na nekih 28. Ovdje na ovoj strani je čak i do 30. Tako da, idemo dalje. I ova zadnja rupa je ovdje gore ovako do 35, skoro 40 cm kad budemo poravnali. Evo možete vidjeti kako to izgleda.
Ovako. Sada ćemo da ubacimo određene predmete na određene dubine. Pliće rupe ili manje rupe ćemo da ubacimo sitnije predmete, na dublje rupe ćemo da ubacimo veće predmete. Krenut ćemo evo od ove prve rupe, ovdje ćemo da ubacimo ovu kopču sa njemačkog pasa ili kajša. Znači na 35 do 40 cm se nalazi ova kopča. Ovdje imamo jednu narukvicu. Ovo je vjerovatno jevrejska ili židovska, koju sam pronašao u jednom jezeru. Srebrna narukvica, težina mi nije poznata, nije čak ni bitna. Evo, nju ćemo da postavimo ovdje na 30 cm. Da vidimo, stvarno ovo će da bude izazovno za legendu, pa čak i za ostale detektore. I evo, želim da vam pokažem u ostale rupe šta ćemo da ubacimo. U ostale rupe ćemo da ubacimo zlatni prsten, težina je tamo negdje otprilike oko 3,5 grama, mislim da je 18 karatno zlato. Srebrna kovanica, Abdul Aziz, vladar Egipta, i ovaj jedan heler iz 1889. godine koji je od bronze. Nju ćemo naravno da ubacimo ovdje u ovu prvu rupu od 10 cm. Zlatni prsten ćemo da ubacimo ovdje u drugu rupu od 15 cm i srebrnu kovanicu ćemo da ubacimo u ovu rupu od 25 cm. Sad ćemo te sve rupe da zagrnemo pa da probamo sa legendom. Osjetljivost je na 30, znači na maksimum, pa hajde da vidimo šta može ovaj legend. Vrlo jasno vidi kovanicu, znači na tih 10 cm, onu malu bronzanu kovanicu. Ovdje šta smo imali ovdje? Ovdje smo imali zlatni prsten, je li tako? Ja. Broj 27 na 15 cm, dosta lagano. Broj 32, 28 do 32. Ovdje smo imali srebrnu kovanicu i dosta jasno vidi tu srebrnu kovanicu. Evo pogledaj. Koliko smo rekli da je ovdje? 23 cm, tako? Ja, 25, tako. Srebrna kovanica. Broj 57. Ovdje imamo srebrnu narukvicu. Na broju 21. Vidi je, ali dosta tiho. I ovdje imamo broj 94. Njemačka kopča na, koliko smo rekli, 35 do 40 cm. Na 40 cm vrlo jasno vidi tu njemačku kopču. Znači, ovaj detektor sve lagano vidi od 10 do 40 cm. Znači, vrlo jasno i precizno detektuje sve mete. Ovako izgleda taj Nokta Legend u rukama jednog pravog detektoraša poput mene. Dosta je nestabilan ovako na ovoj osjetljivosti. Možemo probati evo da smanjimo osjetljivost na neki 20. Evo, osjetljivost sam smanjio na 20, pa hajde da probamo još jedan put sve ove mete. Kovanica mala, jasno je vidi, vrlo jasno. Na 15 do 20 cm, znači zlatni prsten, lagano vidi. Srebrna kovanica, vrlo jasno, stabilno. Srebrna narukvica. Isto jasno vidi. I njemačku kopču također isto tako. To bi bilo to. Recenzija za ovaj detektor, recimo na skali od 1 do 10 možemo dati i 10 čisto.
možda 9,5, da ne budem sad baš toliko bezobrazan da vrijeđam ostali koji su stvarno više rangirani, ali 9,5 je sasvim dovoljna ocjena za ovakav metal detektor. Dosta je lagan, izuzetno je lagan, znači pri pokretima dosta brže možete da radite sa njim. Dosta lijepo izgleda, dosta lijepo i leži u ruci i stvarno izgleda kao premium brand. To bi bilo to. Ja bi vam preporučio ovaj metal detektor da kupite na stranici www.nomadis.es ili na www.nomadis.hr. I ukoliko kupite ovaj testni model, upravo ovaj koji ja držim sad u rukama, znači on je samo upotrebljen na ovom dijelu testiranja i nikad doslovno nije korišten, kao što ste mogli da vidite otpakovani iz kutije. Ovaj detektor možete da dobijete sa 10% popusta ukoliko kupite od mene lično. Ukoliko niste, pretplatite se na kanal, ostavite like, komentirajte video šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa na ovom metal detektoru. Naravno možemo da napravimo još par testiranja ukoliko ga ne prodamo u skorije vrijeme, ali ja mislim da će ovaj detektor brzo da pronađe svog kupca, jer u ovom paketu u kojem se nalazi u Pro paku možete da dobijete za ovu cijenu ovdje i ja mislim da bolju ponudu ne možete imati u svakom slučaju. Ja ću sad polako da otkopam ove moje nalaze. Vama šta drugo da poručim osim da ostavite ponovo like, pretplatite se na kanal ukoliko niste i da ostanete u sljedećim videima uz mene. Ja ću naravno da probam još ostale vrste metal detektora, ostale modele koje budete vi željeli. Naravno, ja vam želim svima sretan signal. Vi komentirajte ovaj video, napišite koji metal detektor želite da gledate u nastavku, šta želite da testiramo. Ja vam evo mogu samo da pokažem iza mene kako izgleda ova priroda. Stvarno je ovo prelijepo mjesto i za piknik i za testiranje. Voda je lijepa, bistra, možda će čak jedan dan da dođem ovdje da probam onaj pribor za ispiranje zlata. Tako da eto, šta da vam kažem još. Sretan signal svima, probajte svoju sreću ukoliko ste se odlučili za kupovinu nekog metal detektora. Ja vam svima želim ugodan dan i puno sreće ukoliko danas idete u traganje na ovakvom lijepom i sunčanom danu. Hvala vam puno na gledanju i čao.